Ikristayon arai ngulwera satukuto koluka Yesu ko bukedia kesida sabato na apotu ko yanga saili pikech orotini kere luko kire odakito sidang amusok aituntedang aparan nada lomariang eja kaiti Yesu o kanisia ekalona ilip amodingot ada una para chaka isangon mamude nyami diobore Kus Asyamana katuna joka kwa di katuru marikola gayon mariko sulai tomonado kumi kukore doketa itudole tomon na kia piarata Yerusalemu dia ka bete pagi ka betania morlo kai seitun kijuka yare ko kesisa kake batema kesebe koloto kitono relo isesenete akipete kilomasi iluminete iko kuyeni ka sigiria netai yeni mamulemu gwaneneti iyo tunganan kolachot koinut besara kitamari yesi iyo tunganan ebe anukinyo esomata kwa nini nemo kinete ngesi ebe lokaponi puda ngesi ido inyakuni bobone akipete kapalo kwe kitimo selo kapalo Sunday lo era parna abona ka Yesu Kristo Yerusalemu aporotene range samusogo na todo nitebe jalo lo Yesu Kristo abongu musogo no ititos kesi na arai ijailemu Yesu Kristo itari toto mamodi ngot ayano aisiba arai long elosingesi aijana keni anwala kunu itungangun luajas keda tiokisho keda krisine nu etingi tosi itunga lua rokoko kati misiriana nyo borkata pengo jaya la mai akiri da kerela jakena kwa naka mambo egungu kalim tomo chacho fi ganda klika na mai kita ngasa klika itu testo ngalu alolo apara na musugo na alunya jakati Yesu Kristo ada para saka ikalo ari kita yoni Yesu Kristo kapeta jaran lobu olat akop kere itu nga kere orichata akira na kai jakai amine deke amina Yesu Kristo kapeta jaran alo senono kanisa ai mangis ai turi koto mada ankaleda na ke kanisa Ikristayon kere kesilolo ejasi angeta kinido apa kionu kailong kwa peda erote diope lo itonokin lo aitemonokin atupar nude balaja kaite deke kotomada somuke David Wright Opus TV East Kobukedia District Yes, Christo,